Kinong Kershan ka VPP ha Umkiang narpu ilaka East Jante Hills, Kila Lehkmen ni ka jing job jong ukurtong ka VPP, u Dr. Ricky AJ Sinkon, ha ka katlay tarik ujiliw, arhajar arpusaw. Hashwa ka jing yabamja, layo ika program balingkot, ha ka balamat pangda ka kong Finzi Meriksi, kabadai ka Finance Secretary VPP narpu Circle, layo ka jing duway da ITBN, Domi Mentelu, bat ka jing ot yaukik, da u Secretary Shinong Umkiang, ma Nicholas Lingdo. Hakani ka Jing Lehkmen, layadon lang ru kinong yalam shnong, bat kiwe rang ba jong ka shnong, ringkat bat kinong Kershan ka party VPP, layo ika jing kran kublay na ikong Dewi Tongper, ibadai i President VPP Narpu Circle. She was support Meghalaya Muslim yang ni parti dekat cari nato kiman baik kiman pa yo Punjabi yang Dr. Ricky Sinkon. Ter kanjule nga tepat ye pi ni sikmat le uyit teli bayi yo Punjab yang saji sen yang parti VPP hado ka MDC wa hado ka MLA lekha ikwa ikni parti yang iu sencang dakahi. They yang mana sencang dak parti VPP yang right dan khong nak kawara kini bangsa bangkong. Yang tepat ba. Ku dah cibon ni piu plai kan ku kerdoi piu wi pawi uyo pi cai kia man ki man kan pi uyo biang Lehkmen kam ni ha ke vitran ke election le de ke jing job de ke jing teli dan hi